Premier Marjan Šarec se je odpovedal možnosti, da bi v Evropskem parlamentu nagovoril poslance in požel plaz kritik, ki potezo opisujejo kot zapravljeno priložnost. V uredništvu se obtožbam pridružujemo, saj bo eden redkih naših predsednikov, ki ga ne bomo slišali govoriti takole. We are preparing to help Macedonia to do it, but the most of the job is upon them. I'm well aware that we have some problems. Slovenia is not an isolated island. To that end, we reiterate support. No, saj vemo, da bi lahko govoril tudi slovensko, ampak, Comrade Marjan, you made a very good choice.